Ese koko uyu mugabo yaba yarakoreshaga imiti yihindura umugore, ipusi, ibisiga ndetse nibindi? Ibi niko bamwe muri twe bagiye bavuga babyumva, cyangwa ni ibigwi runaka bagendaga bamuvuga bitewe n'uburyo yagendaga acika inzego z'umutekano. Bahaye ikaze mu kiganiro cyacu kibagezaho ibintu byose byirirwa bizenguruka ku isi. Iyi ni Ntagiye Dufite TV online. Njye ndi The Prince 09. Wari warigeze kajya he Kabuga Felicien gutabwa muri yombi, byaba koko imiti bivugwa ko yaba yarakoreshaga yaramushiranye? Ikaze mu kiganiro cyacu kuri Ntagiye Dufite TV online. Icyo tubashishikariza, niba utarakora subscribe, nuko banza ukayikora, ubundi ukajya kubona amakuru agiye atandukanye. Muri iki kiganiro turifashisha byinshi byagiye bitambuka mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ese koko uyu mugabo yaba yarakoreshaga imiti yihindura umugore, ipusi, ibisiga ndetse nibindi? Ibi niko bamwe muri twe bagiye bavuga babyumva, cyangwa ni ibigwi runaka bagendaga bamuvuga bitewe n'uburyo yagendaga acika inzego z'umutekano. Byose bikubiye muri iyi nkuru. Nyuma y'imyaka 26 ashakishwa ngo aryozwe ibyaha ashinjwa bifitanye isano na jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, Kabuga Felicien ufatwa nk'umuterankunga wa jenoside yafatiwe mu Bufaransa ku myaka ye 84 y'amavuko. Ni umugabo wamenyekanye nk'umunyemari ukomeye wihishe mu bihugu byinshi ariko ntafatwe, kugeza ubwo bamwe babihuzaga nuko bamugeraho agahita abura, nyamara ari ukubera ruswa yagendaga atanga, bityo abakamufashe bakamurigisa. Umushinjacyaha mukuru w'urwego rwisumbuye inkiko mpuzamahanga zashyiriweho u Rwanda na Yugoslavia IRMCT, Serge Bramet, yahishuye ko ifatwa rya Kabuga ryagendeye ku makuru y'ibihugu n'inzego zitandukanye birimo u Rwanda, Ububiligi, Ubwongereza, Ubudage, Ubuholandi, Autriche, Luxembourg, Ubusuwisi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Europol na Interpol. Ushobora kwibaza impamvu byaba bimaze imyaka igera kuri 26 atarafatwa. Umuntu uri ku isi ntafatwe ariko kumva ngo yarafashwe, ndetse kugera naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimushyiriyeho akayabo k'amamiliyoni y'amadolari agera kuri miliyoni 5 ku muntu wazamufata cyangwa se agatanga amakuru y'aho no mugabo Kabuga Felicien yaba ari. Ese uyu mugabo koko yafashwe ate? Hari byinshi byagiye bivugwaho ndetse bisobanurwa mu buryo bugiye butandukanye. Dore uburyo uyu mugabo yaba yaratawe muri yombi. Ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bwatangaje ko ku itariki ya 16 z'ukwa gatanu umwaka wa 2020 mu Musesa hagana saa 12:30 za mu gitondo ariko habaye operasiyo yo gufata Kabuga. Hagendewe ku makuru yaramaze gukusanywa, hasakwa inyubako iherereye mu mujyi wa Paris n'ahandi hantu mu nkengero zayo, bigizwemo uruhare n'abajandarume bo mu biro bishinzwe kurwanya ibyaha byibasiye inyoko muntu OCLCH n'imitwe ya Gendarmerie dure de France LGIF na Garde Républicaine. Ni operasiyo yagenderaga ku mabwiriza yatanzwe n'ubushinjacyaha bukuru, maze Kabuga w'imyaka 84 aza gufatwa nyuma y'imyaka 26 ashakishwa. Itangazo ryasohowe rigira riti yabagaho ku myirondoro itariye mu nyubako iri ahitwa Asinière sur Seine mu buryo bwateguwe neza afatanyije n'abana be. Kabuga yashakishwaga ku busabe bwa IRMCT ndetse yanashakishwaga na Interpol. Yafashwe nyuma y'igihe kirekire akorwaho iperereza n'inzego zirimo OCLCH, ubushinjacyaha bwa IRMCT ku bufatanye na polisi y'Ububiligi na polisi ya Londres. Kabuga afatwa nk'uwagize uruhare runini mu gutera inkunga imigambi ya jenoside, anatanga umusanzu mu gushinga radio RTLM yabibaga urwangano. Ubwo RTLM yashingwaga, Kabuga yatanzemo 500 by'amafaranga y'u Rwanda, ndetse ikimara gutangizwa niwe wabazwaga imikorere yayo buri munsi na perezida wayo Ferdinand Nahimana, abo umuyobozi wayo Directeur Jean Bosco Barayagwiza, abo umuyobozi wungirije Directeur Ajoué. Abo nabo bahamijwe ibyaha bya jenoside. Kabuga yanyuze henshi yihishahisha, ndetse abaturage baho akomoka bo babivuga ko yari umunyamayeri cyangwa se yari umunyamiti maji mu zindi ndimi nk'uko twabyumva kuri ubu. Ubwo ingabo zari za FPR Inkotanyi zahagarikaga jenoside, abayikoraga bagakwira imishwaro, uretse rubanda rwo hasi n'abari abategetsi bakomeye bahunze banyuze mu mayira atandukanye. Nyuma bamwe baza gufatwa, ariko hari n'abagishakishwa. Mu bikorwa byo kubahiga bukware,
bikomeye birimo nka Operation Naki yakozwe i Nairobi muri Nyakanga mu mwaka w'1997 yafatiwemo abahamijwe uruhare muri jenoside barimo Jean Kambanda wabaye minisitiri w'intebe, Pauline Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango n'uwitiranyijwe n'umuhungu we Arsène Shalom, umunyamakuru Hassan Ngeze, Colonel Gracier Kabirigi, Aloise Ntabakuze na Sylvain Nsabimana wabaye prefet wa Butare. Operation Naki yakozwe hagamijwe guta muri yombi abakomeye bakoze jenoside bagahungira mu gihugu cya Kenya. Yateguwe hagendewe ku makuru arimo ayatanzwe na Niyitegeka Dieudonné na Phineas Ruhumuriza babaga muri Kenya babaye abayobozi b'interahamwe. Ubwo yategurwaga, abashinjacyaha ba ICTR begereye ubuyobozi bwa Kenya bubasaba ubufasha mu guta muri yombi bashakishwaga, ariko ntibahita bababwira amazina yabo. Guverinoma ya Kenya yari iyobowe na Perezida Daniel Arap Moi ngo bwarabemereye, ariko ibaha ibwiriza rimwe nk'uko byagarutseho na Louise Alba wabaye umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda ICTR n'urwashyiriweho Yugoslavia ICTY. Kugira ngo iyo operasiyo irusheho kubibanga, abagenzacyaha ba ICTR ntibahise babwira abagenzi babo ba Kenya amakuru yose ajyanye n'uyu mukwabo udasanzwe bari bagiye gukora. Mu gitondo kare cyo kuwa 17 Nyakanga mu mwaka w'1997, Gilbert Morizet, Lick Court na bamwe mu bashinjacyaha bagera kuri 20 bahuriye kuri polisi ya Kenya baganira ku ikarita igaragaza aho abantu bashakaga guta muri yombi baherereye. Bigabanyijemo amatsinda, maze saa 11 za mu gitondo buri tsinda rishyikirizwa ibahasha ifunze neza irimo amazina yo bagombaga gufata, ifoto ye, imiterere y'inzu arimo n'andi makuru yari akenewe ku bagombaga gufatwa. Bemeranya ko biba byamaze gukorwa mbere y'uko izuba rirasa. Iyi ni operasiyo yabaye mu masaha y'ijoro, igihe umugenzacyaha yagaragazaga ugushidikanya ko uwo bagombaga gufata. Morisset yifashishaga umwe mu banyarwanda baza guhamya neza ko uwo bafashe ari we bashakaga. Mu museso wa kare, polisi ya Kenya yari maze guta muri yombi abantu 7 barimo Jean Kambanda wabaye minisitiri w'intebe na Pauline Nyiramasuhuko wabaye minisitiri w'umuryango, ari nawe mugore rukumbi waciriwe urubanza na ICTR. Ibi byose byabaye nyamara bageze kwa Kabuga Felicien basanga inzirera, kandi amakuru yibanze yerekanaga ko agomba kuba hari. Ubwo Operation Naki yakorwaga, Felicien Kabuga ufatwa nk'umwe mu baterankunga ba jenoside yabanyuze mu myanya y'intoki, binugwanurwa ko hari uwaba yaramuhaye amakuru ko agiye gufatwa agahita nyerera. Muri Kamena mu 1994 nibwo Kabuga yerekeje mu Busuwisi asaba ubuhungiro, ariko aza kwirukanwa muri icyo gihugu ahita yerekeza muri Kenya nk'umuntu ufite ubutunzi. Kabuga yakomeje kwihishahisha ndetse anigura akoresheje amafaranga ye, agatanga ruswa, ari nako akoresha passport mpimbano. Yanyuze mu bihugu birimo Ubudage, Ububiligi, Kongo Kinshasa n'Ubufaransa, ku buryo mu bihugu byose yagiye anyuramo mu makuru amaze iminsi akusanywa yahurijwe hamwe birangira afatiwe mu Bufaransa. Hakomeje kwibazwa uko yatorotse Operation Naki kandi ahantu yari aherereye hazwi, ariko bahagera bagasanga adahari. Ese iyi ni ya miti koko, cyangwa ni bya bindi bavuga mu Kinyarwanda ngo aho ifaranga rikubise yaroro? Abagenzacyaha ba ICTR baje kubona amakuru ko hari umwe mu bashinzwe umutekano wa Kenya wamuburiye amusaba kuva mu nzu ye byihuse mbere y'uko bayigeraho. Morisset wari witwararitse cyane kugira ngo hatagira amakuru na make ajya hanze ku bagombaga gufatwa, nawe yavuze ko atumva uburyo Kabuga yacitse, kandi yari yagerageje kuryama ku makuru y'abantu bagiye gufatwa bagatabwa muri yombi. Ibi ngo bishoboka ko amakuru yanyuze kuri umwe mu bayobozi bakuru mu nzego z'umutekano za Kenya, akabimenyesha mbere y'umunsi umwe ko hari umukwabo ukomeye ugiye gukorwa. Na nyuma ya Operation Naki hagiye habaho uburyo bwashoboraga gusiga Kabuga afashwe. Muri Mata 1998 ubugenzacyaha bw'uru rukiko bamenye ko yihishe muri Nairobi, harimo inyubako zimwe zari zamwishywa wa Perezida Daniel Arap Moi. Byaje no kuvugwa ko Kabuga yagiye agaragara mu ruhame harimo muri Asia mu mwaka wa 1998 n'igihe yari mu rugendo anyuze mu Bubiligi mu mwaka wa 2000. Wari umushinjacyaha mukuru wa ICTR Kalila Derponte yumvishije ibihugu bitandukanye by'i Burayi gufatira miliyoni 2.5 yari kuri konti za Kabuga ngo barebe ko yagaragara biranga. Mu mwaka wa 2002 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye gutanga miliyoni 5 z'amadolari ku muntu uzatanga amakuru yatuma afatwa, ariko kugeza ubu ntibirashoboka. Ahubwo mu mwaka wa 2002 hari abantu 2 babwiye ambasade ya Amerika i Nairobi ko bamenya aho Kabuga aherereye. FBI n'izindi nzego zitegura kumufata,
ariko ntibamubona. Nyuma haje kuboneka imirambo y'aba bagabo bishwe. Inyungu za politike n'ibikorwa bya ruswa byakunze gushyirwa imbere mu bikekwa ko byagiye bituma Kabuga adafatwa guhera mu mwaka w'1994 jenoside irangiye. Afatwa nyuma y'imyaka 26. Nubwo imigambi yo gufata Kabuga yapfuye kenshi, ntabwo abashinjacyaha bigeze bakuraho amaso ngo baterere iyo, kuko akenshi byacaga amarenga nk'abafite amakuru, ariko icyabuze ari ukumufata. Mu mwaka wa 2007 byavuzwe ko yanyuze muri humye abapolisi nka Frankfurt mu Budage. Icyo gihe ngo bakomanze ku muryango w'inzu basangamo Augustin Ngirabatware wari minisitiri w'igenamigambi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, nawe washakishwaga n'urukiko rwa Arusha ubwo yari mu Rwanda mu mwaka wa 2017. Serge Blamet yavuze ko kuba Kabuga adafatwa atari intege nke z'abamushaka. Ati kuba Kabuga cyangwa Mpiranya batarafatwa nakumenyesha ko bari ku rutonde rwa mbere na mbere n'ab'urukiko uyu mugabo ayoboye rubashakisha, ariko ingufu bashyize mu gukora jenoside ni nazo ngufu bashyira mu kwihisha. Biranashoboka kandi ko bashobora kugira abantu babarinda, simbizi, ariko ntekereza ko niba bakiriho hagomba kuba hari umuntu uvuga ati ntusohoke, ntuvugire kuri telefone. Muri Nyakanga umwaka ushize, Bramet yatangaje ko urwego ahagarariye rufite amakuru yizewe yerekeye aho baruharwa 8 barimo Kabuga Felicien bakurikiranyweho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bihishahisha. Ubwo yari imbere y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano gusubira umushinjacyaha wirinze gutangaza amazina y'ibihugu bihishamo n'ibibangamira ifatwa ryabo, yagize ati hari imbogamizi nyinshi mu mikoranire y'ibihugu zigira ingaruka ku rwego rwacu kugira ngo bafatwe. Kabuga yafatiwe mu Faransa ku myaka 84. Reka nkomeze nshimire mwe mwese mukurikirana Gihe Dufite TV online, babwira ko ushobora gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byose tubategurira bigende bibageraho, ndetse mujye mukurikirana inkuru zacu mu buryo biboroheye. Nari des Princes Online.